Sila rang na bangsi. Na bangsi na. Ang amo mura niyang dunggo na mo. So what's up mga taas, may buntag ka natong tanan no. Basta buntag sayo, kabalo na mo kung asa ta padulong. Siyempre dito sa atong gitrabahoan na ata sa sulod sa Peaceport, di ba? Karon ang atong dunggo walay bangsi, barilis lang ang ilang kuha diya. So barilis ang among gihabo diya ay dili di ako sila di ay kay dili ko kadaog ana. Basta barilis naga-eskutan mga taas, dili ko pwede mo tabang ana no kay dili jud ko kadaog ana. Bisa pagtagaan kog dakog sweldo ana kay nga naman tan-awar ko ng tulay daw maglatay-latay pa kada unya ang imong gisakwat bugat pa sa imuha. Pero kung pino gan imatat sa matong bangsi aw mo apil ta dito kay gaan man to, pero kana mata since nga nisulod ko ng Peaceport wa jud ko kakita or wa jud mo kakita sa kuha nga ni sakwat ko ana sa masong gingon dili ko kadaog ana. Pero ang bangka mata perting gamaya pero ang kuha tanawa gagmay tinod ang kuha pero pwede mapuntaghana. Abi ni mga taas kung pila na edad ana nasakwat no, medyo tiguang lo jud na. Oy, dili na to yung tiguang kay mauwaw pa ta kay kusgan pa biya. Sobra la 50 ang edad na mga taas or hapit na 60 pero tan-awa kung unsa pa ka kusgan. Ingana jud siguro mata sa batan-on pa ka nga wala kay bisyo no or wa kay sakit sa lawas unsa ba. Basta kay kusgan pa jud kaayo nakita man jud ninyo di ba? May edad na to mga taas. So kita nga batan-on pa mas lupig pa ta nila kay ako o ang uban diha di pud kadaog. Ang pagsakwat magud aning bariles mga taas dili pareha sa simento nga kaya ra nimo sakwaton ibutang si mga baga. Kini lahi kay nga naman dandog kay ni siya kay galaway-laway pag ni tungod si ang kapresko no. So dili jud na siya pwede nga ikaw ra isa mo sakwat anak kay mabuhian jud nimo og di po ka kapangusog og tarong kay bugat pag na si mo. So ang himo una na bulahan ka sa duha ka tawo para masakwat nimo. Og isa pa, once nga hinay kag tuhod diha, once nga maglatay-latay ka nang tulay nya gakurog kag tuhod kay di kay katanto ka daog or di ka swito, mahulog jud ka uban ang barilis. Dira sa sulod sa Peaceport matas daghang kay mga dagkog lawas dira no pero dili ka daog anang barilis. Ang akong bot pasabot dili sa ingon nga dili ka kataog, dili kay kakabalo mo gunit ana kay sama sa akong gingon ganya perting pagkadanluga na og perti pong pagkagahia og bugnaw pog kaayo. Pero kanang uban dira easy ra kay na sila kay nga naman maudyo na ilang panginabuhi sukad pa sa una hantod karon nangapo na lang na sila. Isabak na. Easy ra kayo. Oy, happy nila like takot na yung ikot. Talit na yung buwan. Puta maray. Dugho. Okay. Puta maray. Nadugog nyo matats na iniingon isa kalibor sa pinina kay kani magong dugho liplipan marang or malasog pag imo ni sakwaton unya walay sapin ang imong botkon or imong liog mapasok jug ka kay grabe ka init nga isda ni. Natingala ko patay na unta pero manong makapasok pa siya. Isa mga kariton sa. Murag ato lang bayan-bayanon siguro Roy atong sudanon diri Roy. Lapa ra. Dito yung mga sako po. Ay sobra sa mga libor lang yatan. Botang tagog. Sama sobra na to. Sila pa. Deliver na. 3.20. Yung malalak lang ko na mo